yakimat bakongsan. Ong unong yalam kaliang persya Dr. Mukul Sangma baka Jimmy Zenit naka TMC bandit penyaso sa Kongres kalong kababakla na kabaong baunbo hakmat na kabenta kipay ba. Amdan jingkta AA ka NPP wala kenriak ka TMC sa Kongres Hagaro Hills ong Marquis Marat. Kajing penslam ya kajing siyo jong kajal jiban mission kawanra ya kajing penbet kentu kajala na kasokar pedeng ban pelat no ya kajing siyo haswa ka Christmas. Sedang katamasa Mekong International Literary Hatura da kajing rakhi ya ka Kolshor jong ki Aceh. Bat rakhi ke India ya ke Navy Day Arhajar Arpusan ya ro ke Presiden ke Draupadi Murmu ya ke jingtmu thumai jong ke tenat Navy. Tungin yapet ya ki khubor ki babanya na ke jella. Unong yalam kaliang persya Dr. Mukul Sangma ulaong baka jinglet penyaso jong Zenit Sangma sa Kongres kalong ka ba Aimen Sim Henry kalong ru ka babakla da ka babenrap baka jingyaday hapo kalong yeng kadang scam bat unbo hakmat na kabenta ka jing mentoy jong upaj ba. Ula pentip ru baka seng TMC kan penyakhun yaki kertong habaro arpu khandai teli kisuki jong ka GHADC. Hagajuk kapor umukul ula batai lepa ba usnam Arhajar Arpupra unsakhi ya gajingkela hakiwei kiseng san perthai ha Meghalaya. Share my thoughts from family perspective. Family remains family because whether he goes to Congress or to anywhere, he remains my brother. Once I have decided to be in public life, I do not remain monopoly of my family members alone. I began. TMC will be having candidates in the GHADC, and those who want to fight from as TMC candidates, they will be invited to apply for the nomination. It may be so that in all the 29 constituencies, we may have to look at some other like-minded parties who share the same intent of rebuilding GHADC, restoration of its pride and glory in the true earnest. The constitutional structure which has given us this robust system of your governance with the true spirit of the federal system that is enshrined in our constitution. If political parties don't give a damn to these, then who is going to actually speak out? I have spoken out about this only for the first time in my life today. Ka National People's Party kalaong bagajing kenriak nong yalam dangshen na ka TMC siya ka Congress kanumdan jingkta AA Hagaro Hills. Working President ka NPP bat ubalongru Menteri Sorkar Marquis Marak ulaong bakaseng kamsyam yoi AA bakandon gajingma bat ulapen scam bakadur kabasisya kan sapaw hakapor election. Hakajuk kapor ka NPP kala penkut no yaki application na kabenta ki kertong ban yakhun yaka election GHADC banwan bat shen kan sa sedang ya gajing bishar benia. Ulaong bakat tukat ni ki konstituensi ki dan hapedeng gajing yakhun hakaba hadu henyongut ki kertong ki ban yakni yakawei kesyuki. Ti kumta kaseng kathmu ban penyeng kertong habaro ki konstituensi. Well, you must have heard about their performances last time also. We have defeated Janit Sama's wife in Gambegri by-election also. Therefore, of course, there are challenges. We consider that. But then I would not say that it's a challenge. But then we'll come and see. We'll see in the elections. But definitely, that should not be a problem for us. With regard to GHADC elections in Garo Hills, we have not finalized the candidate as of now. We have closed the
receiving of applications for party sponsorship or party tickets. So we'll be examining shortly, very shortly. We'll be having a election committee meeting, and thereafter we will decide the next course of action. And most of the highest 7 candidates are there, 6 candidates are there, 4 candidates, 3 candidates. Minimum is 2. Definitely, we will go for all the constituencies. Menteri Ketenat PHE Marquis Marak ulaong bagajing penslam bansiu ya kabai penteri jong skim JJM kabah news pak kelur syaki kontraktor kadai namar kajing penjalan jong sorkar pedeng ya kani skim seusnam arhajar arpopra. Ulaong baka Meghalaya kadai ban pendan kam swa palat news pak kelur ha kajing baha jong kejela kabala deb ban yo da kabah benrap ba omdan kijela kibala yo ya kajing pelat kabah themai jong sorkar pedeng. Tikumta ke sorkar jela ka kentu ya ke sorkar pedeng ban pelat ya ka mang pisa syua ka Christmas na kaliang menteri rangba ukonrat ke sangma ula IT da ka dorkas bat ula pha ban tuklar ha menteri rangba adu lada ampelat keloi ya ka pisa. Government of India, once the JJM has been extended to 2028, have directed all the states to reconcile the exceeded expenditures, which was a massive exercise done by the PHE department. I think 3-4 months they have done the reconciliation of the exceeded expenditures, which has been incurred on almost all the projects. This is one. Number 2 is another again, which is again the geotagging of all the projects. So this is being done on the direction of the Government of India, and Government of India has also put a condition that whoever the states have received the state fund, state share of the JJM, which we have already met a state share of JJM. We have received from the Government of Meghalaya the state share of more than 700 crores, which is pending for the payment. UMLA ke umroi uba daman bait lamari lembat ki he officer jong katanat PWD menta kasengi kilalet banjurep ya ka jingking yam ka badang penteri thamai da ka baong basa satang ka jing siang rong bat ka jing penpoi surak syakiwei gijaka. Uba daman bait ula ai jingero ya ki kontraktor ki balala ban pendep kloi ya ka projek khamtam bakila simkhia ya ka jingdon kam bakerki ban pendep ya ka jingkieng. Kani ka projek ka ba arpulai klur tingka ya ka bala bupor ban pendep hapo henyo banai kan yarap ban pensuk ya ka let kawan jong ki kali he batru ban pensuk ya ka rukom trikam jong ka ISBT hamauyong. Tagalong ka pagkaman long ka papusutanat kapala pelong satisfy yang mapilai ya khamat la jong borok kini sahab kini opsal ran nero long ba kakam long kaya sasa nga kelampa perkara long ba tangkat tukat ni benai ba nimyo ban i kani kajingking kana long kat ni kajing ba ada biaya ada terima ya kajingking yang mau jingking yung dengan ong long ba kumalapet ada biakar nga ba di mamam ta sipang long ba sa stang finishing ban pendep kini giriling kumbapi chaden sana kini giriling ban pendep ban ai karong bat kita kutia kijing tere ban pendep ban liang na tapat tapi kita ban ulu surau uban posa do sate sapo highway ban lisilong saban pagut jingking dam ba satero satang kandit kensot kinang sa kikam civil work kikam cement kikam ya satang kandit kensot bat nakani kaliang ban mi sapo sapo nong sedar saneta kala nong pabadep sa satang ka black topping. Kata masa jong ka Mekong International Literary Festival kabalai kalasdang hadisi park tura henin kasngi ha kabala rakhi ya ka kolshor jong ki acek bat kathok katar ka bamenta. Ya kani ka jingyalang la penlong da katanat garu Nehu tura campus ka Acek Literature Society ka Captain Williamson Sangma State University bat ka Don Bosco College. UMLA usen Sanje e Sangma ula kentu ya ki nong tho ban penne bansa ya ka jinglong kerpang lemba ka tho katar bat ban penyar ya ki jing penmi ya ki kot ka Acek Literature Society kala penko buram ya ka Dr. Titwe Cheren Momin kabalayo ya ki ISBN halor ka jing penmi ya ki kot Acek lanigaro katba la ai jing itu ru ya ki katu kat ni ki nong no senyang bat ki kot thamai.
Wan galani sumay da 100 grams na chini zat ni ganding cindung hap cing ganja gani riza. Wan gal keparasan ganaya. Christmas na zat cing tangka pesa butne barat solarang kal ra. An cing ni zat ni dak biwal mamang kubang cing ganding cindung kubang cing is nang jar pingrang buas picho anga aga na cur pingrang. Munderang na public rang na. Longin organizer rang kusyo nga nang ni akan panamaha ya speech nang ni akan panamaha makang cida cing degen idiyang na aro ang gunu ang speech akan acem school rang uba cing na digi wangala rang ko culture dance rang ko security na macem dapat cing school ka kai phot halor ka jingthmu jong ka sarkar ban jong ka Assam banbu ya ka police outpost haki benta jong ka lapangap kala wanra biang ya ka jingya kan at hasilenter upot usam jong ka jala Meghalaya ban Assam habakren sya kinong pathai khubor u working president ka khnam uba Thomas Pasa ula ong bakani ka jingle jong ka kalong ka bomla ban pediang satya bat ula kentu ya ka sarkar jala ban persya halor kani ka benta bat ban pentip sya ka sarkar pedeng ula maham ba ka jingle silang kala ban penjur ya ki jingya kan an hakhaput bat ula banjur ya ka jingdon kam ban don ka jing penbet ka basai hakasan hima sima ban lait na ka jingya kan at ka bacucia na kapor sya kapor nakaliang juga khnam bat nakaliang juga HPDRF ni penpau ba nakaliang ni persat jur palat ya ka nega jingmu jongka sokar Assam ban wanra ya ka police outpost balada ka sarkar Meghalaya kam khangla lada ka sarkar Meghalaya ka aila ni song thu sai kadar ha lada ki ne ki kulit jongka Assam kindan hong tu ulum te pala pangam ki pait ba ki jongi ki pardo ki persnam ki jongi ki ba syong masa ki ba ngrep syakitu ki jaka kandan ka jingma ka bakhraw ha ya ki pajba ki jongi ngi ba nakaliang jong ka Meghalaya haba ke kiwan kini ki jing huri hura ki jing saban ben kiwan ra ya ka temporary outpost kawai ba ki bu pada sadu sapo snong jong lapangam kimnut ban nek bu ha untuk haktu lengkha bat ngi solongo ba ne ba ka Meghalaya ka kailat ti ba kinwan ha du untuk ka lengkha bat ko ba how to ulo mo tiap wala mga nakatakaw nakalian ko jongi persyajur dia kani ka Emily ka Sutengah Saipung ka Kong Santa Mary Shela hanin ka sngi kala play ya ka agriculture storage unit kam community hall ka badon ha ka snong Mopala ha East Jantia Hills hapo ka scheme DMF nakabenta usnam arajar arpusau arpusan haka jingdon lang jong u deputy commissioner Ushivansh Awasti haba ai jingkren ha kani ka jingya lang ka MLA kala ai khublei ya ki board penyat district kabala mang pisa naka DMF bat ong baki community hall kidon ka benta ka ba kongsan haki kam snong kam thau bat ki program jong ka school ka kongshela kala penbenaru ban ai sa sanlak tingka nakabenta ka jingtay ya kamala na ka SRWP bat lakantu yakin nongsong snong ban penne pensa ya kate ka jaka da ka baong baki kentay ki longkum ubut lum jong ka imlang sa alang hawaro hi kichnong emkam hi ka hol dopen emkam habon jan pa iki ewap egi daga ni ka DMF fan la to ka hol ka wi to penlango iki pajba pen emlango iki kini ki program emkam ki yang ko chnong yang ko school yang ko fed bon jan pa ikam chnong ni te daw ile encourage iki chnong o per yo pen yo iga ni community hall ki ni te daw the bon ba ki chnong la daw yo pi step mulwi daw yo ki ni community hall namun ta ya kini ki beautify ya ni ka committee hall yang pi tanga kam kem LA yang pi ta kwa ong ai pi wa yo pen bhaya kan ni kamadan lo AP sanlak tangka na ka SRWP kinong kit kam snong hamau kerwat kilayo ban kurup bat penduk pendam sendon ya bon teli kikiat bian hadin ke jing khenra lang hau risau bat nai weng menta usnem arhajar arpusan kila don haduk palat arhajar teli ki bilor kiat IMFL bat san spa litar ka kiat persi nakikali bat ki yeng ba klem pendengkam syu hayau mau kerwat yakini baro kikiat
kibala kurup lathe hajakar mau kerwat ha kajing don lang ki pulet ki nong yalam snong bat ki nong mi khamat jong ki seng bhalang kini ki kenhun ki lamaham ban le da ka bateng e persha ya ka jingdi bean bat ban khang persha ya ka jingdi ki basniu ha ka imlang sa lang kum ka kiat bat udrok ayo I kumno ka jing jilai ka jing kerni jong ni ka jing de kiat ka jing di tapi mkwa bakan ni ka jing sniu bakan por sigi bagi long yin pi kwa hi ba kano ka jing sniu bakan kut no kamdeh ka basok kumbong I presiden mo mile I lakat no sina mentai na I trash tom ya kani mi be sikman fe yang denti be step na men met khamtam le men met te ngidon kam hi ba kani ka jing ya tray lang mangin don lang be masu thu hi no do pengawan hang ni kum SP ban de bang ngim ya tray lang ngim la hi ban ya yo ya ka jing job te kani kamar bang I menta sing gede ka jing sakhi ya ka jing ya tray lang jungi ka jing ya don lang nga ngi kwa hi banang ni sekman masu thu hi fi don kam hi ya ka jing ya rap ni polis ro na kular be ya kata ban kalian ka polis kin don lang be ka ka ipatha society kala rakhi ya ka International Day of Persons with Disabilities Arhajar Arpusan ha ka community hall jong ka snong mo pala ha East Jante Hills halor ka phang fostering disability inclusive societies for advancing social progress da ka jingkershan jong ka DMF la ay ya ki tiar jingyarap kenthop ki wheelchair ki deng kershan ni ki crutch bat ki blanket shaki hnyopu prangot ki nungyo jingmentoy na ki pratali ki snong nakaliang jong ka MLA ka kong Santa Mary Shella kala pentikna bakan beteng ya ka jingkershan bat kala pen benaru ya ka jingya rapisa da ka babanjur baki brio ki badon jingduna ha ki khotmet ki long yarengkat ha ka imlang salang bat de ban penslur ya ki ban pule ban trei bat ban em ka jing em ka badon burom ile da kersan din ya woro I wa emlang hagani kini ki benefactors wa emlang wa gani ifata society yo yi kapchan yo yi pun ha chuchu ya gani society kanao pastor wa emkam ga integrity farming chna ya ka training center mo tangala kamu ka MLA yung gani ka than sini sa po East Hills yung sutunga sa home wa kanai pi wa ngau di sini daya kalami yo ki santak tengka nam tau stang ga kadika integrity farming the training center yang ki da dalian ngale kam ka donation yo yarap ya kini ki puyu para yang AIP ci lelak tengka yo yu kursan cucu kam ha yo ki yo penhe pensan yo yu pat yo pun cucu u MLA kanong po uba Miral Bonds im lembat ki he katanat PWD kila let ban jurep ya kajing siang rong ka badang ya chat menta ha ka surok nanong po sya umden ka surok ka bakong santam na ka benta shispa teli ki long yeng ki badon Haribhoi district habakren sya kilat pathai khubor uba Miral Bon ulapen pau ya kajing sngohun jong u bat kermen baya ka kam anla ban pendep haswa ka Christmas ula benrap ba andala dep siang rong kani kasurok kan pensuk shibun ya kipat ba akibalet bawan adu mentai ka physical progress lane gidinya jong kam aka bedi bat ka artwork kalong 100% artwork mo bedi ti ro with penhe kalong 6% aka bedi bedi hompai di ka ba kan ya siang ban lai dan jenglang ini rutila long 6%. Agak beda bagi jeng siang yang uni umau. Tapi tip untuk ada WMM. Ini kalau long new persen. Jadinya rekam jadi jeng siang yang umau kena harpo kita. Bat agak beda bat kede jeng siang yang kerong yang kebalas sedang di mentah. Tapi tip kemudian ke BM kalayat berarpusan persen ini jadinya rekam. Bat bagi kimi lenti ba kinla ban pendep kloi kat kepala kat kun gejing pet jungi hidu mentah gejing ya jung kam kolong ka biang bat wastet
Nong yalam kaliang Persya Dr. Mukul Sangma ula banjur baka jingpang HIV kala nang sapriang stat ha kajela Meghalaya ha kaba kibriu kibadon ya kajingpang kiwan syapo kajela bat kababu jingmapat ya kisamla. Ula kentu badan kam ban penklan ye kilat kilenti ban ya keren halor kani kabenta da kaba banjur bandan kajing ya trelang lembat kiwepat kijela bamarkhap bat hakari kenang bante lakam ya kajing kiustat jong kajing pang. This is a disease which is entering the state on a regular basis. On a regular basis. You understand when I say entering. So therefore, a mechanism to deal with that kind of situation has become very important, and most of our victims they do become victims because they let their guard down. Now they let their guard down, and then often the ecosystem, the social dynamics across the country. Today, one serious issue which we must take cognizance of is the compulsion of the youth to migrate outside the state. This is one of the factors. They migrate and some of them becomes unfortunate victims also. Ka District Legal Services Authority East Khasi Hills rengkat bat ke MSL SA kala rakhi ya ke International Day of Persons with Disabilities ha Jyoti Surat School Lai Mkhra. Ka Legal Aid Council ikong Shulai ila penpau ya ke jingduna ban yorung ha ki school nakabenta ki khana badan jingduna ha ki khotmet bat ila kentu ban tuklar halor ban ai jing sumar ya ki da ka banjur bakin yoru ya ke jing yada persya na ke jingsha ban ben. And now, if beforehand, if you come to know that the child or member of the family is mentally unstable or mentally disabled, go seek the medical. Go to the doctor, seek medical attention. Then what will happen? The doctor will treat that person in time, and maybe by God's grace, the child or the family members will be recovered fully, and at his later stage, she may walk just as a normal person. Karaj meliam menta kasngi kala penlong ya kekenya kakriam basisian cisnam hayaudo jong kahima. Hakani kale niam kala don gajing terwa kenya kajinget kabala aban wanra jing pahu pahai bat kajing yada ya kiyeu kihat hapo kahima meliam. Haba ai jingkren umentri nongklau uba daming nongklau ula penpau ya kajing sngokia halor kajing duna jong kinong ya shimben talang na kakur khar kongor sotun bat kur kalang da kabaong bakani kakta shibun ya kale niam le rukom. Kane kadai kakot kadai keslah kebanang keslah di banang ya keslah sisian mengilayo ban sedang kemdai ban do lo tang steng lo kedai ban pungkut Tini don kata kecinya kayu jemut hidai benda. Ya kapoi ken hatu benda simnya karai. Haka au hosau terik mensa lu benai kadai. Bendon kecil susu jemut no. Na kaliang congki bacumi. Banyo ban pendap kenya keneka. Le neam sau terik menta benai aja. Kata aja. Wedai bet kota baa belang abangiapan ngiakren ni pentip sa kaboblay kas ngau kas ngap blay kulku kuldo kacinyapan pan ublang lu biday bu utol ukhu usba ubiang ubi umdan kat dak kasin umdan kayu biday bu kata lisensial lebisial ukhu usba but kasensial kabisial lu kan ya baik kan ya tino. Ka District Magistrate jong ka Eastern West Khasi Hills ikong kharpor ila penmi ya ka hukum mana persya hapo ka section 163 jong ka BNSS arhajar arpulai halor ka jingti ya usiap bat umau harut wa kenshi bat ka surok
NH44E. Kani ka hukum ka khang ya ka jing ti siap hapo ka jing sat siap hajan ki wa bat ka jing penlang siap harut surok ba da ka baong bakani kan wanra jingma ya ka saudong saukun bat kumju ru ya ki nong song snong. Ngin ya pet menta ya ki khubor na kathan setei lammi ngi. U Menteri Kasorkar Pedeng badai khmi ya katanat dona u Jyotir Aditya Sindhya henne ka sngi ulapoi han Nagaland ha kaba ulaong bakani ka jela ka peni ya kadak jong ka jingbon jat benriu. Ulaong ba u Menteri rangba adu udang yai yale ban kentiu ya kathan chatei lammi ngi hapo ka policy act east act fast but act first. Da ka ba ai jingkershan ya ka mang tingka palat silak kelur tingka manla usnem. Hakani ga jingwan jong u Sindhya unlet shaki program jong ka tamasa hornbill kanthop ya ka jingbo ya ki mau ha ka shnong topema bat unple bat bo ya ki maunong rem na ka benta ki katto katni ki project. It is my honor to be here for the Hornbill Festival, a festival that is a testament to the great potential, history, culture of our state in Nagaland. The Prime Minister of India is very, very firm in his resolve of all-round development, all-round progress for the Northeast. The Act East, Act Fast and Act First policy has paid very rich dividends in the region's progress. 10% of gross budgetary support outlay going to over a lakh of crores per annum and multiple developmental projects. Mentang nyapet yaki khubor hakari. Ka India kala rakhi ya ka Navy Day hne ka sngi kom ka jingkan ma buram ya ka jingjop ba kongsan jong ka Indian Navy ha ka Operation Trident jong usnam khat khandai spa hanyo phuwei ha ka ba Southly ki chat jong ka Pakistan kanthop ya ka PNS Khyber ki langam menta usnam gi jing rakhi ki lapen I ya ka rukom trekam ka bahe harut duriau Shangu Mugam Thiru Banan Thapuram Kerala kabapen I ya ki jaka trekam jong ki sipai duriau bat ki jingla aban trekam tikna hapo ka jingthmu jong ka Mahasagar. Haba ai jingkran hakani ka jingyalang ka Presiden kari ka Draupadi Murmu kala yero ya ka jingsta jong ki sipai duriau ka jingsnaling ki jingno senyang sha ka jingyada bat ka khayi pateng haduriau. I am happy to note that the Indian Navy is choosing various cities for operational demonstration on the Navy Day. It is a welcome step to provide opportunities to the citizens of various parts of the country to witness our Navy's excellence. Our maritime legacy is not now. It flows from our civilizational memory, from the Chola and Chera fleets, from Chhatrapati Shivaji Maharaja to Kunjali Marcos. Kerala has a proud maritime heritage. Warriors defended the coast against European invasion in the 16th century. The ancient port of Mujiris was one of the important gateways through which India interacted with the world. Mentang nyapet yaki khubor na kaleng ka perthai. U Menteri Ketenat Yadari u Rajnath Singh bat u nong mikmat na Russia u Andre Beloso kin long kum u nong penyat lang ya ke jingyalang jong ka India Russia Intergovernmental Commission on Military and Military Technical Cooperation ka ba RPOR ha New Delhi hene kasngi ka tenat Yadari ha ka kerwok kalau ong bakitei ki arngut kinong yalam kin bishar benia ya baro hapedeng kini ki arteli kiri ha kaliang ki kam ya dari ha kani gejing yalang.
Nginyapet menta yaki kubor ya lekai. Sarwagya Singh Kushwaha na Madhya Pradesh ula kelalong unong yelek kai chess badang kena tam ha kaperthai banyo ya kekerdan jong ka fight ha karta kaba laisnem nyo benai bat arposngi ula penpra ya ke rekod kaba mensua kaba labat da u Anish Sarkar na Kolkata uni u hebrit ula yo shihajar sanspa nyo pu arpoin bat ula kenjo syakani ke jingjob da kaba penliem ya ki nong yelek kai na bari ha ki lempung ha keleng kari. Timentapan ini apa ya kejinglong jingman kasun beneng ha keleng ki benta jong gejela. Ha tura kajing kriat kalong khatsau degree Celsius bat kajing siat kalong arpusan degree Celsius. Kajing sengam ka hau-hau menta kasngi kalong san pokendai na kasispa. Haba pai pat shanong ba shalong kajing kriat kalong henyo degree Celsius bat kajing siat kalong arpuwei degree Celsius. Kajing sengam ka hau-hau menta kasngi kalong saupau na kasispa. Kat bah hajawai pat kajing kriat kalong pra degree Celsius bat kajing siat kalong arpau degree Celsius. Kajing sengam ka hau-hau menta kasngi kalong saupau lai na kasispa. Ka sun beneng kan dom loo hatura shilong bat jawai. Soban poisha ka bakut jong ka thup kubor ngin yapet biang sasisien yakimat bakongsan. Ong nong yalam kaliam Persya o Dr. Mukul Sangma baga jingmi uzanit na ka TMC banlit penyesok syaka Kongres kalong ka babakla da ka baong ba unbu Ahmad na ka benta tipait ba. Amdan jingkata AA ka NPP wala kenriak ka TMC syaka Kongres Hagaru Hills ong Marquis Marat. Kajing penslam ya kajing siu jong kajal jiban mission ka wanra ya kajing penbet kentu ke jalan ka sorkar pedeng ban pelaj no ya kajing siu haswa ka Christmas. Sedang kata masa Megong International Literary Hatura da kajing rakhi ya ka culture jong ki Aceh. But Rakhi ke India ya ke Navy Day Arhajar Arpusan Yaro ke Presiden ke Draupadi Murmu ya ke jingtmu bertemai jong ke Tenat Navy. Diperlok katu ngilapoi syaka bakut jong ke thup kubor jongi mentaka janmien haduk bangin daya syambiang bat pila syai kasngi kublai shibu ni pibaro.